Anya laki din! Ay, una yan ay tikastoy. Awan manan bagas. Ha? Kasano ngamin asan ang maibos adagos ti bagas? No, nagrawat kanto mga ngamin. Anya? Katuan mat. Awan lang aro dan trabaho mo ita. Nagrawat ka pa ilang nga mangan. Salbag ka. Nalabos ka mo tingag sasao, si Kamayta. Italaan mo't ngawag trabaho. Isumat. No awan trabaho. Kontrolom ti kanam. No addan to trabaho. Di oreman no minuto ti panangan mo. Anya lakit din. Jak amukin ka. Sa dinong nga rod ti pagutangan tay-tay ti may saang. Ay, naimbag kumamot na sira ti mapan umutang ng saan mo. Salbag kide. O mare, nagdakal mo tinda ta iko bag nga imot mo. Apay da ita. Imaya kumare, umutang ako maitila ako mabagas. Ha? Ala, pangasim mo na. Awan nga min isaang minton bigat. Maudi asaang tinagyan ti pagbagasan me. Ay, sigakit di mat. Rumabiin nga misang mo pala ang tumutang. Anya laki din mare. Alamutan ako mare. Maasi ka kumamot ka na kami ah. Nagbait ang maibos ti bagas me. Na nagrawot to mga min ang mga nilakay ko. Anya? Tay rason mo pala ang nilakay mo. Di ka pala ibaga asikat tinagrawat. Makita man tabagim? Si kakit dimat kumare. Alamot din ah. Pautangan na ko 5 kilo laang. Tay golden Buddha ah. Na? Tadya nangina pa abagas ti kayat mo. Katuan adi. Tada sirbi na nga umutang ak. Wah. Alangan kit dimat nga umutang ak lang arodan kat NFA pa laang. Anya laki din kumare. Naimbag man, tanakautang ka kinibakla ba kay? Agyaman ka ta pinautangan na. Tano saan? Awan isa ang inton bigat. Nagrawat kanto mga min amangan. Anya? Ugal yan man amay sala nga baso ngay napoy ti kanam tunggal mangan ka. Kita man ay tabuksit mo. Ah, bakit? Kaslakan abutete. Nagadukot nga ibagbaga. Di ka latang agulimak. Ay tarupam nagrawat kanto mo. Ala, di ka matanagan. Tamang rugi ak man nga agtrabaho inton bigat. Inawis nak ni paring Roldan nga agtrabaho ije balay da Uncle Pete. Ay kat, nasayaat no kasta. Tapno adamotan sirbim amang mangan iti nga gapsoon. Asan amalaglag to ti kabalyo. Na, Agasaman nga min tilabay mo. Urala saan malagto ti kalding kung kabalyo. Anya lakit di. anya? Agpalingki ka kadiinton bigat, kumare. Ha? No agpalingki ka, aggidan ta kumaamapan, tapnuman adda kadwak. Saan pa nga ita kumare? Inton sumarunon tulaangan. Ha? Awan pa nga min kwarta mi ita. Karugrugi pa lang nilakay ko iti trabaho na. Kasta ka di maray. Napanak to pa imutang iti lako ni bakla abagas iti kalman. Naimbaglakit din at pinautangan na. Nasaya at no kasta. Un nga rod kumare, nasingpat matkit din ni bakla. Saan anarigat apagutangan? Ayun kumare, pudno day tanga imbagam, tauray siya kat umut-utang akmat kankwana. Ala nga rod kumare, ano sampay laang timapan agpalengke asikalaang. Si kamot gayam ti umay sumabat may ta. Papadam ngay ka rumabiain. Mapanak man umutang iti tuyo di tayo ni bakla nana. Anya, tuyo ti mapan mo utangan. Uwan nana, ay, awan nga min si daan mi. Iswa mapanak pa ilang umutang ah. Anya laki din may ta. Di ka la kainsapsapa na pan itay pray na lawag. Inuray mo pa yasimip ngay. Inanamot, kat inuray ko adi nga awanan ti gumatgatang wa. Anya, Nakababain mo't ngamin, no ado ti gumatgatang sakit, iranranak mo ti mapan umutang. Di ka nakababain. ay awan ti nakababain iti dayta. Bayadam may. Ken may saan mo mat atakaway? Ha? Saan ang nakababain ti umutang?
ti nakababaen. Ket ti panagtakaw. Akas iti aramidan dagiti opisyalis ita nabutusan. Anya laki dain. What? Uutang ka na naman, kumare. Wan kumare, pangasim kumamot ta tuyo laang mo ti utangak. Awan nga min si daan mi, kat ni, saan kami pa'y anangan? Ay, unay kan, kumare. Saan mo pa yan nabayadan ti inutang mo dito yung pagas? Ngamita, umututang ka manan. Alamot dun di ka di mandanagan tagbayad akmat. Basta dala ang mayawat nila kay ko kanya kasweldo na. Alaman langan. Mano ato yung? Uray duwalat tan asupot. Adto ito yung. Dua supot. Kan nayunan mo tan ay ti lima nga itlog. Nita, kunak man no tuyo lang. Si kakit di mo't kumare. Kan 1/2 a kilo ang mantika. Day talaang, ilistan pa'y laang. Alam mo tistor ko. Nyamot tan. Kunak no tuyo lang. Nyam. Na may sanak manan na. Itikas lang aramid mo. Anya lakit din kumare. Di ka di mandanagan tagbayad ak tumag kunak tumag. Sa dino man nga tinapan mo imutangan, Mayta. Sa dino pa'y kuma. Idiyan ni bakla Isulang mo tiyag papautang kanyak. Ha? No, di nga mintersena ni Bakat Redenta. Awan, saan nakapautangan day jay? Kasano nga min ang pautangan na ka? Kat adan sapay mo ti utang mo asaan mo anabayadan kin kwa na. Ay, ada nga rod lakay. Kat baso mo At dainted ko idi pagbayad mo. Ngamnapan mo lang intong 8 ijayan dagiti ko kumarim. Salbag ka. Anya? Anya nga ita. San ka lang arod ang makasidag kadakwada no at masapol mo? Unang tumot nga min day tak kinamanugal mo. Anya laki din. Anya ngay kumare, agpalingki akmanen inton bigat. Amangan no kayat mo ti makigiddan kanya. Ha? Siguro addametan kwartam. Ay, awan pa'y nga rod kumari. Sabado mo't kit dita. Barang man adamot mayawat nila kay ko kanyak inton malam mare. Aywan nga agpaiso. No adama itad na kanyak, makigiddanak ngagpalingke kang kainton bigat. O sige kumare, umawag ka lang. Wano agchat ka iti messenger no kasano. Tsaka kitimat kumari. Amumot nga awan cellphone ko. Inlakok nga rod kaputawan igatang may tikanan me. Aywan gayam anya. Ala, no makigiddan ka, umay kalatan ang masapa ijay balay. Agto'y ti 3,000 bakit? Ay na, kamaudyanan na. Makitak mo't laang ti palengke inton bigat. Anya? Manumutin alawas asa anak-anak kapan, gaputawan kwarta. Nya lakit din ay ti kastoy a kinakurapay. Nagadu ka ta sa asawang manan. Agpalingki ka inton bigat. Ngamsakbay mapan ka. Ing kapay bayadan nga umuna ti utang mo di tersena ni bakla. Aywan lakay, dumagasak inton bigat. Inak bayadan ko naktumat. Nakababain mo tin kinkwa na tani. Manumot tin alawas ang nakalista ti utang mo jay. Wan lakay, nya lakit din. Talagaan nagadumot ti pinalingkim kumare. Aywan kumari, impalengke ti 2,000. At dapay mo't nabati asa nga ribo, itintir nila kay ko, idirabi Nasaya at ano kasta, tapno adamot allowance mo. Di mo kunaan, amapan ka manan agtong Ay, amo kunday tanga ugalim si Kamayta. Pagbayad ko kinibakla iti utang ko. Nagbayad nga minon ti utang ko kankwana. Nakababain mo't Nasaya at no kasta mare, tapno inton maawanan ka, kat makautang kanto manan kankwana. Un nga rod mari, ala, bagkatan tandag iti pinalengke ta. Agawit na matun.
Sigurado nga agur-urayan nila kay ko, iti impagatang na ako ko ti baboy. Rabin, ngumapeng itakalaang. Lakay. Nagapumaya. Rabin, ngumawan pa'y naluto ka rin nagitubing. Anya kalakit din aya mayta. Kwa. Agpuno ka man. Napan ka man nakitong itan niya. Kwa, lakay. Salbag gid ti kasta ugalim. Kasta ti lang nga managawid, tanaabak ka. Awan manin nabati itinted ko akwartakin ka. Anya lakit din mayta. Mabambanuga ka naggapo di site. Sumangputak, awan pa'y naluto amakan. Tagayam, napan ka lang nakisugal. Ala, gusto mo tin alakay, inakon agluto. Inyo ko nagluto. Alain kan! Paspasam talay! Nabisina ko kasta mo tubing. Di kan tuma ngamin makatal na dito'y balay no kasta nga dalabasit ak kwarta gemaw. Salbag ka! Oh, mare, bigbigat pa'y langam kasta tilangam. Ay, makapasan na ay kumari. Siguro naabak ka manan ititong itikalmanan niya. Wan nga rod kumari. Kunaklaki din wag swerte ak ng awamot. Anya? Naabak ti sa nga ribok idikalman. Parikot ko nga rod itanong sa dino ti pangalaki iti gatang ko iti abastumi. Naibos ngamin manan ti bagas mi kumari. Anya? Ay kat mapan ka umutang ijay ayan ni bakla, ah. Mabainak nga rod kumari. Tadyak pa'y nabayadan ti utang ko kunkwana. Ah, kunak man no binayadam idi na minsan, anak ko nam nga addainted nila kay mo apagbayad mo. Saan mari? Kinapudno na. Naisugal ko ti kwarta nga inted na. Ay, parikot ko talaga. Ay, jak amukan ka, mayta. Nasaya at may, may ka nagparang dito tersinak si kamayta. Mari. Pangasim kumamit na tagbayad ka nito utang mo. Manumot na lawas ti listam dito, nagatidog. Ha? Ang mga no da plano mga bayad, ha? Kwa. Pasensya ka kumapala ang mari. Ngamaon pa lang pagbayad ko itakin ka. Pasensya, pasensya! Kasla ka kakasit at kayat mo, umutang ka manan. Agsaw ka? Anya? Anya nga, nagtamnay. Kasi agsaw ka pa eh. Imayak, ta sa anak nga agbayad ko mari. Umayak ko mamanan umutang. Kung nagtupay, lapsutan ka na basi nga nalumag. Hoy, mangmangag mo ka rin tayo ibagbagam, ha? Anya lagi din. Saan ka pa yan nakabaybaya dito utang mo? Ngamita, umutang ka manan. Hayawan, saan ka pa utangan? Pasensya ka na? Agbayad ka pa nga muna ito utang mo. Mari. Mare nga! Manulang ti ganansya iti panaglako. Nga malugi mo ti tao king ka, gapo iti pamayam nga umutang. Umabot mo tin iti manualawas. Winubulan ti kaskasta magbayad. Ayawan ti utang. Nagbasit ka, nagrawit ka nga umutang. May ruporpahan ka na. Awan day di bakla. Iti kaano man, saan nga umasinso iti panagbiag na ay bagbagakon. Nay, apayakas tamat ti ibagbaga, may papankin ni bakla. Awan day jay. Bakla nagalas ti ugali na, nagngisit pa'y. Kunam na sino abaknang? Saan mat abaknang? Anya? Gapulang nga tata, daistur na. Kasi mo tin nagsasao, ti nagngisit abakla. Ay, una yan. Apayakas ti ibagbagam. Ada ka di saan yawa nagginawatan. Napanak hindi teresena na itay nana. Umut-utang ak ng nagadumot ang tibagbaga na agkakadakas. Kung namatla no saan abayadan. Una yan. Amagan mait, do saan ka pa'y ngamin ang nagbayad iti utang mau? Iso asaan nakaakayat na pautangan? Ay, oray pay. Saan ka nakabayad ti utang ko nana? Saan kumakas di ti pa nagsasaw na mata? Kung namlan asino abak nang kunakmanan.
Naadaan lang iti basit ang negosyo. Limas tugmatan tinagnisit abakla. Ay, nagngatumatan titayab na. Anya lakit din. Itaman pa'y anak ko nam alimmastugan ni bakla, kumare. Oho, gapulaan tanadaan iti basit ang negosyo. Kunang matlano asino abaknangan tinagnisit abakla. Anya? Kati sumat, nagnisit. Saan pa yun ang mapakitungtungan ti awanan bain? Kunang matlano saan abayadan? Ay nasik talaga, kumare. Saan na kasta? Amumutan ti ugali ni bakla. No agbayad ka iti utang mo, agpautang mo laang. Ngam no nagbayag ka nga agbayad, sakit nagadupay laang nga ibagbagam, agungot at talagamot Kan uray asinumot kat makaungot iti kasta nga aramid mo. Anya? Ita, naminsan laang asaan nakaapi na utangan, nagadun nga ibagbagam. Ngam idi agkasapulan ka, saan mo't akasta ti panagsasaom kan kwa na. Anya laki, din kumare. Ne, apay nga nita, wasay nga imot mo kumare. Anya, dagiti mangmangag ko, anapan mo imbagbaga, kadagiti karopa, nagalas ti ugalik. Naimutak? Sana nga agpautang, kan limastuga kon, manipod na adanak iti store? Mare, Sumongbat ka iti baribar! Tawas sa day tangiwat mo, salbag ka. kunkunak lang dadya mare, si kakit timot. Saan ka mo tin amaangaw? Ni, kayat mo asawan, angaw mo laang dayay? Nungay wasa subsob mo, sak ibaga nga angaw kumat. Anya? No may kaumutang, ha? Nakasingsing pat kang kasla ka kakaasi. Ngam no masingir ka, agakanat asaan na nasayata sa rita, nagiti rumrumwar itingiwat mo. Iko pasensya ka kuman kumare. Pasensya. Saan na maulit pa'y? Di ka madanagan, tagbayad akto iti utang ko. Agkakwarta aklang, promise. Kano nga'y? Malamot na, idi sumo na taimot maawasay. Nakabutbutong kamatan kumare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ito'y lang gayang kayan mo, anak ko. Naklakit din, no rimwar ka. Sa dino kumangay ti daddo maapapanak kat matutudo mat nga rod tatang. Aglablaba ka manayin kat saan pa'y anamagaan na itinlaba mi dinapalabas nga aldaw. Ay nalakit din ni tatang. Kapilitan saan mat amabalin abaybay aklatan nga agbuot dita. Wan angam saan to amamagaan day ta. Napigsapay lang titudaw. Sakit awan ti spinner wano dryer tayaw. Sana ba ni tatang? Nalawa mo ti inaramid do apagisalapayak. Maanginan to. Wan angam. Ay natatang, no sa anak nga aglaba, awanin awanin ti isuot tayo. Sige. Sikaman langan ti makamaw. Ay nalakit din ti kastoy. Madiman ang timod mo bakit? Apay akas taman ang tilangam. Di mo tan maidrawing. Masikuranan ko lakay. Anya ti pakasikura maya. Kasano mo ngamin? Manung aldawon ang nakahanger dagita abado. Hindi matan mamagaan. Gagangay na ata matutudo kat nga raw. Anya pa'y ti maisuot ita. Talo alawasan a diretsyo ti tudo na. Dahil nga raw. Sapay awan laundry shop dito lugar tayo. Kita man no adda masingir mo. Gumatang ka iti spinner wano dryer. Tapno saan tayo nga agparikot no kastoy ang matutudo. Uwan bakit? Di ka matanagan. Yornungak day ta.
ko, nanang. Anya day taan na panunot mo, noy mi anak ka. Ado dagiti kalugaran tayo nga awanan spinner. Anya nga tano pagbalinan tayo a negosyo ti dryer tayo, nanang. Ay, wala anak ka. Mayat day taan na panunot mo. Nang runa ita matutudaw. Ang manungay nga tati singiran ta, nanang. Per kilo lata numano ti rate ti daduma. Di isumot ti singir manakaw. Agsalud-sudak pa nga muna iti kumarik nga adda ti laundry shop na iti sentro, nanang. Diyak ngamin kabisado. Ang mga nubastag presyo kat ibagada nga overpricing. Mabalin lata mat anak ko. Isupay mo't ano adda maurnong mo. Ne, adagayam dryer yaw marinoy may. Kagat-gatang milaang day ta a dryer, pare. Mayat na ita negosyo, nang runa ita matutudong. Wan nga rod, amangan ko nakno kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Mano nga aldawon nga agtudtudo. Sigurado naurnong mo't na natin murang yaw. Una, isumat ti parikot ti kumarim. Awan mo't ngamin ti dryer may. Kapan ko na ta iyumay na ta i-dryer tayo. Nalakalaang mo't ti singer ko. Ay, sige, ibagak to kan bagat ko. Ado ngamin na dyan. Di da duma, laban na pala di na panabas sa lawas. Ngaging gay takot saan pa magaan. Talaga narigat ang mamagaan ti bado ita. Ngun nga ron. Naimbaglangan nata da dryer yo ang mabalin na pakiusaran may. Sana na masapol ang mapan kami pa iji sentro tapno agpalondre. Kung ti solusyon iti parikot mo, Glory bakay. Gimatang ka iti spinner, ang gaton? Saan pa ay? Saan madgayam? Kat, anya a solusyon nga rod ta ibagbagam. At the dryer da marinoy may. Ipapaabang da? Saan? Per kilo. Itulod mo nagitibado tayo ijay, ta ipadryer mo. Nalakalang ti per kilo. Nagadutibado tayo. Kan may isa, nadagsan ang mabagkat. Nang runa kit nabasa. O di tulungan ka. Saanon? Kasaritak laangan ni Marinoy me. Tati dryer na laangan ti mapan mo buludan. Iso ti abangan tayo. Hello, Marinoy me. Abay ka di, Mare. Nakaawag ka mat. Nadamag ko nga da dryer yung Mare. Mabalin abuludan. Ha? Yag mo dagiti bado iti balay, ta siya kung ti mangi dryer, Mare. Saglalakalaang mo ti per kilo. Di kayat ko asawan kat ti dryer yu ti abangan mi, Mare. Mapan ko ipaalakin nila kay ko inton madamdama. Ay, pasensya kan, Mare, ngam saan mabalin nga ipabulod mi ti dryer mi. Ado nga mintibado mi, Mare. Nadagsan ang mabagkat. Sapay matutudo. Saan ko nga ipapaabang ti dryer mi, Mare? Pasensya ka na, ang mga numadadaal kit di. No kaya't yu ti makidryer, umay kayo langan di ti balay mi. Anya lakit din. Di ka mo't makaaw-awat, Mare. Makapadismaya ka. Nadagsan nga rod tibado, may. Di ka makaaw-awat, mo. Anya? Saan ang mabalin nga laan nyo ti dryer? Tada ti nakapila nga i-dryer mi, Mare. Hay, saan kami nga agpa-dryer? Kukam lang ta dryer mo. Di ka agkasta-kasta. Taamom nga awan ti permit mo. Ipulong kan tupay kadagiti masagnan. Hey, kung nakilang makidryer kay ti kumaren, Glory, anak, Saanan anatuloy tatang? apay ngay. Sapay napigsaman ng titudo na. Asano nga ruda na mamagaan na itibado tayo no kasta. Makapadismaya mo nga min tatang. Iko na nila kayo mo kat saan mo't anangin at isingsingiran ti kumarem. Win angam nagado tibado tayo. Mabanugak lakit di amang bagkat. May mayat no ti dryer da ti mabulod. Ta isulaang ti mabagkat. Nakitak iti post na kat basit mo ti dryer da.
Nalaklak ako madayjay ang mabagkat ngam di namit kayat nga iso ti maabangan. Anya lakit day na anak ka. No di na kayat, di sikat yung mapanijay. Ay, saan ang tatang? Rupat kwarta mo't dayjay a babae. Dakdakal siguro ti income na no per kilo. Iso adi na kayat nga ipaabang jay dryer da. Amaw manak ka. Saan nga umunay day ta apakaupayam. Basta siyak na dismaya akong tatang. Da kayo no kayat ko ti agpa-dryer kadakwada. Di mapan kayo lang. Itulod yung magdagiti bado yo. Anya lakit day. Kapula ang iti dryer, kastamutan ti ibagbagam. Di ko nam kanya kat agpa-dryer dagluray. Apay nga awan pa ilaeng ngay. Sana matuloy, nanang. Na, apay ngay. Saanan ata sa bali mo ti kayat na. Kasano asabali ti kayat na. Ti kayat na kat buludon da day ta dryer ngam jak iman nogot. Kat day ta tinakadismayaan na. Aywan, nanang. Jak man lakit nga agpasyar-pasyar day ta a dryer. Tanariga ta no madadaal. Ay katwa na anak ko, di mo mat mabantayan. May mayat no isudala ta ti umay agpa-dryer dito'y balay. Isumot lang ti kunak, nanang. At least sigurado a safety ti dryer tayo. Apayan, Glory. Unak man no ipadrayer mo na kita abadaw. Nabasalat tamad. Sa anak-anapan lakay. Ito niya aga po. Bay amdagi ta abado dita. Mamagaan tulat na. Nga manong aldawan na ita anay hanger. Umangot ton ara kita. Agin tumot siguro. Alangarin nga rod bakit? Di ka makaawat. Sikat mapan iti ayan danoy mi. Kita laang tadi mo iramraman apaki-dryer dagiti badok. Nani? Anya man ang tinakaupayam. Saan mat nga rod makaaawat daydi a babae? Tilaang mat pagkwartaan na ti amuna. Nalaklak ako matitrabaho no jay dryer dati buludon tayo. Saan tayo nga agbagkat itinabasa abado? No di da kayat nga ipaabang ti dryer da. Si kalatan ati mapanijay. Ay saanin? Makapadismayal unay mat. Kasta ti ugal yan daydi anoy mikot. Awan mat permit ti negosyo da a dryer. Anya laki din. No di mo kayat. Siya ko ti mapan. Ipadrayer ko ti bado mi kanin tatang. Ay kumapang ka lang, ano mapan ka? Anya kumaita. Mari Noemi. Mare. Oh, sigamot gayang pare, apay. Ipadrayer ko man to ibado mi, mare. Unak man no sana kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Nasakit ngamin tinakam na kanyakot. Bado mi lang gani tatang ti padrayer ko. Ah, kasta? Nakamoy ti dadya ko marin. San la napagustuhan, malakamot na mapupay. Gapu lang iti dryer, kumkumpor mi ti bagbagana. Day tamot la ti jacket iti kumarik no daduma. May samot adi makawawat. Ang adamot na akan ko na day ta. Ala, mudo yun day ta ipa-dryer mo. Anya nga oras ang malpas na ta? Dapat tinakapila. Iso nga inton alas 3 siguro. O sige, iranak tumanan ti rumarin ton malam no sumardang ti tudo na. Dapat i-dryer yun, nanang. Madon samot da agatunday ta anak ka. Kunak man no saan akayat ti kumarem ti agpa-dryer. Talaga asaan, nanang. Bado da pari agaton kan tataduming laang daytoy. Ah, Ano sa nyo pa'y laang ananang? Saan pa'y ngamin analpastier aramidak? Tulungan kay tulaangan inton madamdama. okay laeng anak ko. Saan mo't anarigat unay ti trabaho? Naikilom ka din da kita. Nalpasan, nanang.
Kitaan nyo laang, tadiyo paglalaukan. Ang mga no agsisinukat, dagiti bado, dagiti customer tayo. Wanan ako. Siya akong timakaam mo. Ay, napiksa man ang titudo na. Ay maglangan at nakadano nak ni Tibalay sakbay ang nagtudaw. Wan nga ron tatang. Na, day talat ta ti badaw. Agsukat ka man mo anak kaw. Ni tatang mo. Tikawas ko pa ilaang mo tinadlaw na. Wan ata badong pailang day tay di napalabas nga aldaw. Awan nga rodan ti maisuot ko, tatang. Apay nga min ayan ipadrayer mo mo't nang itibadom iti gayem mau. Ay, saan ang tatang? Ibabam nga min ati pride mau. Gapo lang iti dryer. Anya, lakit din ni tatang. Jak nga rod kayat nga ipadrayer dagita abado. Basta nga runan. Ano sam, ti saan nga agsukat iti manong nga aldaw. Nay. Kita ang mga nagreklamo nila kay mau. Si kadumot lang tagparikot no ko Bakit? Agsukat ka man mag... Anya, lakit din agaton. Di ka mo't makaawawat. Di mo nakita dagiti badok ang nakahangar. Idi pa'y may sangal daw ana magaanti impadrayer mi kanitatang. No impadrayer mo ra kita badom, di adda kumamot maisuot mo. Ay, awanan. Makabulan na ito atudo na. Ipadrayer kunto ijay sentro, no adda pagpasentroak. O na yun, bakit? Bagkatam na kita, kat nabasamot nga raw. Maan-ano nga min ay ti pride mo. Saan nagaputa di ka napagustuhan akat maupay ka matang. Hay, kunamlan asino mga amin day taanoy mi. Awan mit nga rod ti permit ti negosyo na. Permit pa lang ti birukam. Di ka kidyagyaman, tanda pakiusaran tayaw. Itapay laang, ibaga kaun bakit? Sabalin ti payud mo. Iso apang asim, agpulas ka matang. Rumwarak bi tatang. Sa dinaw ti papanam si kagluray. Mapan ko ipadrayer dagiti badok. Nasayaan magtaan na panunot mo na ita, anak. Agreklamo mo't nga minon nila kay ko tatang. Siyakto pa'y nga amam agap. Nilakay mo kitlain ti saan. Alawanan tatang. Agrubwat akon. Tamangan no anya pa'y ti papanan ti saritaan. Mabagkat mo na kita. Subyak to anti daduma. Hindi kay rumwaran. Tamangan no maarbisan kayo. Narigat no da kayo tang sakit. Sapay may sa kayo mo't asensitibo. Sa dino tinaparang ti asawak tatang. Napanitayan ti kumarin na anak. Apay ijay tatang. Mapan na ipadrayer dagiti bado na. Nasayat mo't ata na panunot na dayta. Napilitan lang magtaawanan may suot na. Ang mga no bumayag pa iti monsaon. No maminsan mo't ngamin ni Glory. Nalaka ang upay. Nakunampay anak ko. Ang tinapatag, nagpakumbabamot lang. Naimbaga bigat mo, Mari Noemi. Anyat masapul mo, Mare. Anya day ta binagkat mo. Badok, Mare. Ipadrayer ko kuma nung okay lang kan ka, ah? Okay lang, Mare. Ala, yag mo ta ikilo tapay. Mare, pasensya kan kadagiti na isawsawang ko iti kalabas.
Okay lang, Mare. Anya lakit din aya. Sigurado ka, Mare? Saan ang nasakit tinakam mo kanya? Okay lang, Mare. Maawatan ka. Saan mo't nga umno arason day ta a dryer tapno guraan ka iti kasta unay. Apay nga talaga nagawid ka, bakit? Ata inuray ko pa'y tibadok nga impadryer ko. Nagpigsama nga min titudo na itay. Iso nga inuray ko asim mardeng. Okay, namagaan mo't lang, nagtiba daw. Alakay. At damot lang ang isuot ko. No, di na palabas nga daw kumapay nga yung padrayer mo, di mayat ko ma. Huston lakay. Di mon ipalagip tibidot ko. Nakaamiris akon. Kan napagsaritaan mi metlangan kan marinoy mi ti parikot iti nagbaitan mi. Nasayaat kami manin iti kumarek lakay. Nasayaat mo't nga rod no kasta, bakit? No maminsan ngamin, maawatam ko man ni kumarem. Di mo ipilit ti kayat mo, kan di ka kumamaupupay no di na ka mapagustuhan. Lakay. Saanin ang maulit? Talaga akam malik day dyan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, naimbag pa'y ni Luisa ang katrabahuan mi. Ta na i-promote mo ting. Ha? Ay, kastaya ba kay? Lakay. Idi na panlaalawas ti pan naka-i-promote na. Ay, kaanuak nga tamot aya ang ma-i-promote. Ay, katsaya atamot ngamin ati trabaho. Tapno maipromote ka may. Ano mo tinatawin mo iti kumpanya? Manipod ita. Kanayon ko man nakasarsarita ni Madam Maria. Ha? Sino ang Maria ti bagbagam? Ti manager miya. Nya? Aramidak man mati kasi iti inaramid day ja Luisa. Malakas nga minkat kin ni manager. Iso an na-promote. Payman ta iso mati aramida. Saya atem ti trabaho, Junisha. Addan tulat ta. No panawin mo, ay kit panawin mo. No saan pa nga ita, ay kit aguray ka. Lakay. Saya atak at talaga ti trabaho. Sapay la ko matasakbay ang malpas da ito atawan. Kat maipromotak mo tin. Anya lakit din. Nay, nagsapa ka matan, Junisha. Ha? Ayun, madam. Nasapa at talaga taag dalusak man. Ken nasaysaya at matlaang ti masapa amang lukat dito'y shop. Nasapsapa, mas ado ti malakwan. Ayaw na, husto ka iti day tagay bagam. Saan akas kadagiti kakadwa? Naglaladaw da asumrak. Ken pulos pa'y asaan mo ida makita nga agdalos dito'y shop. Ha? Pudno ti bagbagak, madam. Nagsasadot da. Nang runa day jay nagalas abakla. Sadot na amin asadot. Anya? Agraman day di agurya. Nagsadot. Di ka pa'y makita nga agwalis man la dito aglawlaw ti shop. Kanayon latan nga aday di unag. Nakabantay iti kaha nga uray awan pa'y mati gumatang. Ala, lepasam nga rodan day tar aramidam, Junisha. Aywan, madam. Kalpasan ti panagdalos ko dito agdalusak pa'y ijay CR. Tapno nadalos man amin nga glawlaw. Anya lakit din. Mga pala, kabigbigan. Oh, kasla ka mo din nakatukno iti atang kumare. Bigbigat nga agkat katawa ka nga agmaymaysa. Ay, una yan. Awan makalapad, kumare. No kahit ko tiyang katawa, ikatawa ka lang takas to. Ay. Anya,
Tadi ka pa ibaga no anyat kat katawaam. O ibagag to akin kenton malam. Ha? Lari nga mga numangag ni kumare magkundi deket ka ni manager. Kas lamang angot ko no anyat kayat mo asawan. Amo maten, na-promote ni Luisa. Saan ngaglako dito shop, no di kat ijayan opisina ngagtrabaho. Kaya't naman siguro ti may promote Isa ka salamat ten alinta adagkat ka ni Madam Maria. Nayan takas la alinta, mare. Kituan mat, kasla alinta kayarigan na. Tidakas na pa'y, deket adagkat. Agdadala pa iti katrabahuan na, tapno lang may promote. Tiyawanan ba'y na babae? Anya? Ayat na lang may promote. Isong agdadali ti pada na, anya lakit din. Kasla nakaskas na aw ti kinagawa si ka Dionisia. Ni Sir Mat, agang-angaw. Sa anak nga agang-angaw, si kakit di mat. By the way, apresyarag ti kinagagat mo ita. Thank you, sir. Awan mo ti sabali anam namain nyo ang mga ramid kadagitoy no saan asyak laang. Anya lakit din. Ha? Nakunak da ito, igapot na amin matdagiti kakadwak nga aglaklako ijay shop kat nagsasadot da. Uray maira na nga awan gumatang kat di da pa'y makadalos iti aglawlaw. Anya? Ibagpagaklang tipod no, sir. Uray buyain nyo iti CCTV. Nagsasadot da ko naktumot. Ay, Isa apang asiyo, sir. No adaman ti panggap yo amang ipromote iti trabahador yo. Pilyen nyo kumaan na imbag ti iprom-promote nyo. Kas kumakanya. anya? Kas itinakunak itay, sir. Pudno ti ibagbaga. Saan kay nga agbabawi no siyak ti ipromote nyo? Matanda di Dionisia akas tatimbaga na kada kayo, sir. Wan nga ron. Mas daawak man iti da dya babae. Kaya't naman siguro ti may promote. Nga saan mo't anasaya at tiwagas na. Ay, husto kayo iti dayta, sir. Sabali at talaga tiwagas na. Agasem man. Kaya't na ti may promote. Nga mangdadaal mo't iti katrabahuan na. Una yan. No siyak lamay sa. Nasaysaya at pa'y ti ugali da bakla ken Korea. Ngam iti dayjay a Dionisia. Ugali na launa iti mangdadaal iti pada na at tao. Naitikas ta nga ugali ti tao ti jakayat. Ken kagurgurak. Amom na ita, Maria. Sir, Isa bagam tuman na dya Dionisia. Aramidan na lata ti trabaho na. No panahon na may promote lata. Saan anas ka namang dadaal iti pada na tao. Tapno lang magunod na ti posisyon na kayat na. wan, sir. Amom si ka Dionisia. Makapakatawa ka. Tapno mo. Ha? Ipalagip ko lang ken ka, ha? No kayat mo ti may promote, aramidem laeng anasaya ti trabaho. Awatam. Anya? Sapul pa yamang dadal kay ti para matao. Wano ka trabahuam. Tapno lang magunod mo ti posisyon agamgamgamam. Ni, anya ka din day tanga ibagbagam si kaabakla. Oho, di ka man nagpamarang awan amom. Agas man, tamaaramin mo pa'y adadaelin da kami. Tapno lang agro pa si ka tinagagat. Si ka lang ti husto, tiraramidin na dito siya. Kat, pudno mat, sana yan. Anya? No adaman bilang ti may promote. Siya, saan anigurya. Kenang nang runa, asaan asika. Anya? Ang mga nunalipatam, nga ginggayta, kat adda pala kanyak ti kopya ti CCTV, gapo iti isyo, ang mapukpukaw a koleksyon months ago. Ha? Onya, mas daw ka?
Gaputa ang mom iti bagim, asika tinagtakaw iti mapukpuka of short iti koleksyon. Di nagpagpungtutan si Dionisia, no di mo kaya ta makadanon iti opisina ti aramid mo, salbag ka. Hala, apay ana ibagam day taken kwa na, Mare. Marurud ako na ikin kwa na mari. Iso anay bagakon, Anya? no ti parang kunanan kat nalipata kon ti issue na may papaniti koleksyon ang mapukpukaw. Ay, nagbidot. Ay, unay kat nga minan ay adadya babae. Kasi tinakunakit din na minsan nga daw, mabalin mo't kami nga aramid na lang ti trabaho na, itinasayaan, ta makaamumot ni manager, wano takin ko kay ti kumpanya amang i-promote ken kwa na. Day tangarod kat. Asaan ko man na masapol nga agdadali ti pada na tao, ken katrabahuan na. Kasaritam tuman, Mare. Kasaritam itinasayaan. Awan mare, sana makasarita iti nasaya ti kasya tao. Kapag ti adalang iti panunot na, et no kasano amay promote, ti awanan ba Anyalakit din. Okay, kumusta ngayon, Dionisia? Nagbaligi ka din, iti parang dadadaal mo kada kami ka ni Korea, tapno lang may promote ka, ha? Anya? Ibagam laeng, no saan pa'y, taun-unaan kan, salwag ka. Anya ka din day tangay bagbagam si kabakla? Bigbigat asumanao ka? Ne, mga no nalipata masikatin ang irugi ti amin, gapulang iti ayat mo ang may promote. Saan nakasung-masumbata na kasta, tama nga no adda amarurudakin ka. Irwar ko, ti kopya kiti CCTV, ha? Undi sinay ka, gaputa iti ununag mo, kat madandanagan ka mo dyan. Ha? Dahil tati ba ganap mo, iti kinalang mong agdadaal. Anya? No kunam agbaligi ka, iti parang dadaal mo kada kami, kat sikati may promote iti trabaho, salbag, nagbidot ka, kunak manan. Amang ano si kapay, ket diti umuna amay kat iti trabaho. Apay ngagsakit tinakam mo iti katrabaho. Noon mo't kinapudno na ti bagbaga na kontraking ka. Unayin ayat ti kastoy. Ar-ara paapag ti may promote. Ngaman niya, Awan lakay. Panagkunak kat siyak samot ti maikat. anya? Kasano kumamaikat ka? Noon mo't basol mo. Kwa. Adda king kaday ta Dionisia. No amom iti bagim nga adda bidot ngay naramid mo. Ay kat anya ngay nga ron. Mala. Makaamuditan, berting. Pinayaban ka, takayat ka makasarita. Ha? May papanikan niya, madam. Mas like katunakmat na iti trabaho. Si kakit dimot. Saan mo't akas karina ti mangikat iti trabahador? Malaksid lang, no addasan na nasaya at ngayon naramid mo. Hay, kung nakalakit din. Anyways, idi kalman ngagsarsarita kayo ken ni Dionisia ijay ayan tibot. Nagagko dagiti nagsaritaan nyo. Anya? Kaya't ko lang amaamuan ti may papan iti kopya ti CCTV ang nadakamat mo. Ha? Adak lang ijay likod tibot idi nagsarita kayo. Iso asaan ka makapaglibak kanya? Ay, kwa, madam. Indonesia ngamin. Iso takim baso iti mapukpukaw idi a koleksyon me. Anya? Pudno ti bagbagak, madam. Awan panggip ko amang irwar ka nagita na palpalabas. Ngam gapulang iti rurod ko kenkwana. Iti panang dadadaan na kada kami kanigorya. Ayan na, kita akman ti video nga ibagbagam.
si tinakunakinikan ka. Nagiti kakasta nga ugali ti tattao ti kayat nga agtrabaho kanyak, Maria. Sir, Pasensya. Nga may bagam ka ni Dionisio. Malpas lang tinauni a kontrata kat mangsapon langan iti sabali apang ganan na. Kastamat gayam ti ugali na. wan, sir. Adda ti CCTV iti shop. Ngem adamot na tarag iti suli asaan na maala. Anya ti amor tayo. Nasaysayat latta ti aganan. Wan nga rod, sir. Kunakla saya at ipanagpuspuso day ti at Tunisia. Agamsan mo't gayam. Nabayagan na nadlaw ko na ita. Nga adda sabali nga ugali na. Ngem binaybayak lang. Ngem ita nga adamot ten ebidensya. Ikatak langan. Sige, sir. Kasaritak to ni Tunisia. Kalpasan ti amin a kinagagat ko dito'y trabaho. Kat ikatanak, madam. Awan maramidan ta, Tunisia. Gaputan ni Sir Antonio mat ang tinagkunay ti dayta. Anya? Anya ngay nga rod kat adamat basol mo. Madam, talaga lang amin nga awan anak iti day ti apanawan. Iso na aramid ko day jay. Si kakit dimat. Saan a valid day tarason. Oray sa dino akumpanya ti pagtrabahwam. No kasta ti panagrasrason mo. Awan na. Madam, Iso pasensya ka kunakmanan. Kalpasan ti kontratam, mangsapul kalaangan iti sabali apanggatam. kaya't yung asawan. Sa anak a makaabot iti Christmas dito'y shop. Saanan, anya ngay nga rod. Una yun, madam. Nagkasang matanday ito yung apasamak. Umun-una akpay ang maikat. Ngam titawan amalpas. Anya lakit din. Hey, apay analpay ti abagam anagaway, Dionisio. Awanan lakay. Ha? Anyat kaya't mo asawin nga awanay? Saan ako nga agbayag iti trabaho? Anya? Kunaklak promotak. Ngam saan mat. Tagayam may katak. Anya? Agang angaw ka katay? Sa anak magang alaw! Ah. Anya lakit din! Ibagbagak lang arudan tipod na! Salbag ka! Ni, makaungit ka. Unay kan! Ibagbagak lang arudan! Agang agaw ko lang pailang! Kahit anya nga rod, numaikat ka. Anusan ta? Tamadi mo nga mintiwagas mo. Tapno maipromote ka. Imbis sa simpaam lang di trabaho. Ngamsan mo, tadanayon na pa nag... Ngamsan mo, tadanayon na pa nang daday. Pagpakalang tumat. Anya nga ita. Isulakit nga rin ti may kat iti trabaho. Anya ngay nga rod kumare. Basol na lang, ano apay akas ta tinapasamak kan ko na. Ay, wala. Asino ti pagsarsaritaan niyo? Ne, anda kamat kaya mi si dagme. Ay, katusan min nga libag. Dionisio apala desisyon. Nga awanan bain. Sika ti pagsarsaritaan mi. Understood? Anya? Sika lang mati may kat iti trabaho. Itaataw. Iso nga mom asika ti pagsarsaritaan mi. Pinanggap mo timang dadal ka na kami. Tapno lang may promote ka. Ang sika mati may kat. Sa pala kumaan, tano iti sumaruno a pagtrabahuam, ket saan mo nga aramiden, tikas iti naramid mo ditoy, iti kasta, agbayag ka, ang nalakit din. Nakam kamit siguro, iti daytaan na pasamak. Sika, Dionisio. Lakay. Jak amo, no anyat sawag itaking ka. No apay ngamin aya, nasken pa amang dadail ka iti padam nga agtrab-trabaho. Tapno lang may promote ka. Kuha, lakay. Wala, makaamukan iti biyag mo. Kung saan kumamatakas na, lakay.
Anya saan? Nagalas ngamin ti ugalim. Uray asawa ka, sa anak a pabor iti nararamid mo. Dagiti dinadadaal mo akatrabahoam. At damot pamilyada, pakpakananda. Iso asaan ka kung mga agbalin na managing bubukod. Anya laki din. Ha? Agnakam ka kumamit tayo. Salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Asinaw ti aking kukwa iti igadan ngaglatlati ijerwar, sinja nakaw. Anya nga igadan, tatang? Tayad dati kayo na ah. Ah, igadan day ta tigayam ko, tatang. Nabayag nga minon day ta dito'y balay. Saan met lang ang maus-usari so akasta, naglati met dun. Lukas na, binulod mo lang na ita. Apay ngay, at di mo isublay. Ay, nabayag day giant, tatang. Amang ano nalipatan ng ti akin kukwa. Ay, uray ah. Isublim lata ah. Sana kasta nga, inuray mo pa yan, naglatay. Ay, bayan nyo day ta nga igadan, tatang. Di yun man pakibibiyangan. Remedyoak ko maitay, nga mawanmay. Sana na may remedyoan na dyan. Iso nga rod nga inruar kon, tatang. Anya kay lakit din aya. Dagulit kayo mat. No imbaga ka diyo pakibiyangan, diyo pakibibiyangan. Mano na yung sublimon ti igada na binulod mo iti gayim mo bakit? Day ta igadan mo't aday ta tisang kay bagayo kani tatang. Anya lakit din. Wala, tanakitak ti igadan ang nadadail. Saanan amay remedyon day jay lakay. Nadadaal mo't laangan ti kayo na. No isublik, di mo't laangan mausar. No apay ngamin at di mo mo't insubli adagos. Bayam ka didita. Nalipatan danday ta. Santo pa yan nasalsaludsudan ti kumarik. Na, Nabayag nga minan day ta. Idi pa'y napalabas atawan. unay kan bakit? Di mo mo't ammo ang mga iwan kan mga isubli ti bulbuludem. Urayam pa'y lang ay nga isuda ti umay mangala dito'y balay. Agtugaw ka kiinten tagkapitan. Saan aday ta igadan aday ta ti pagparikutan diyo kani tatang. Nangidulinam iti igadan, Helen, anak ko. Anya nga igadan, nanang. Anya kalaki din, anak ko. Ti igadan tayo nabayag mutin, adya nakit kita. Aywan, nalipatak matan. Di mo ibaga nga igadan tayo jay nakitak, naiwara iti arubayan ti kumaray. Nabayagan day dya binulod ti kumarek, ngam di na matin subsubli. Iti kinabayag na, nalipatak matan, nanang. Ay, awan nga ruden, aday ta nga igadan. Inalayo kumaa, idi nakita yu iti arubayan da, nanang. Kasano ko mga alaag kat nadadaal mutin ti kayo na, naglati pa yun. Anya? Madlaw natudtuduan, iso akas jay. Anya lakit di matan ni kumare. Gaputan na lipatak, di na matan mapanunod tinang isubli. Mare Cynthia! Mare! Oh, si kamat gayam day ta, Mari Elena. Anya ti masapul mo? Alaak ti igadan a binulod mo, Mare. Ah? Anya nga igadan, Mari? Tay binulod mo nga, idi na palabas atawan, Mare. Nay, awanan Mari. Naperdi day jayan. Apay ngay matakasta, Mare. Kasanumot nga min, Mari. Di mo mat imay inalala. Si katibi mulod, Mare. Kat sika kumamatin atin ang isubli jay balay. Ay, pasensya kan, Mari. Kung naglaki din no nalipata mo. Di mo makitkita ti igadan iti asidag ti poste, Maray. Aguray ka. Isuday ta ti igadan mi, Mare. Pudno gayam timbagan ni nanang. Ana iwaralaang day ta nga igadan iti arubayan nyo.
Inruar ko, tanaperde nga rudan. Ay, saan ang mabalinti kasta, Mare? Sukatan ti igadan mi, adinadaal mo. Anya? Anya nga itimbag at ti kumare manakaw. Nawanan nanang. Nakitak ti igadan tayo, anay waray ti arubayan da. Saan mo nga grupo pa nga igadan da dyan, nanang? Basura mo Kunak tumag. Impasukat mo kuma iti kumarem ah. Wan nanang, imbagak mo asukatan na. Nasaya at matnukas ta. Tapno at damot pagnakman na ah. Saan ko kumamot nga ipasukat? Ngam naasarak iti panagsungsungbat na. Anya ay at imbaganakan ka. Sakit din, ti pabasulan na. No apay ang nadadaal ti igadan, nanang? Saan ko kanungamin arapan innala? Na, talaga mo't dayjay ababae ah. Iso lang arudan tinakabasaw, iso pa'y tinaturad ita. Madinsam, timod mo bakit? Apayan. Makapaasar tumot dayjay nga Helena. Dadaulan na pailang mo ti aldaw ko. Apay nga, Rod. Ti igadan da, anabayag adi na imay inalala. No kaano anaperde, sana malagep ti umay. Ita, ipasukat na kit din kanya. Anya lakit, dinaya bakit? Nalawag nga dati basol mo. Sikat ti bimulog. Sikat ti napandangalay di balay da. Rumbang na laeng, asikat ti mapan mangisublay. Nalipatak nga rod. Amok apagayatan metlaeng ni Helena tinapasamak. Kayat na amasukatan iti baro ti daan nga igadan da so akasta. Agin pay laeng met. Na, sa bali at talaga ti panawon nita. Nanyot nakabaso, isupay lang ti agin tuturod nga agungot-ungot. Unay na ya. Sukatang kiti ti igadan, tapno malpasan ti saritaan, bakit? Makabola ng tinapalabas, Helena, anak ko. Ayan nga, iti kasukat ti igadan tayo. Tsaka mo man iti dayjay amarisin siya, nanang? Ay, kat i-update mo ah. November tumanaan. Kasapulan tayo ti igadan. Sapay ada ti trabaho kita, nanang. Nubisi ka, siyak nga rudan ti mapan. Wan man laangan, nanang. Tapno di na isi-isian da tao. Agiddan ta nga rudan amangan, tamapanak iti ayanda inton madamdama. Di yun na stress ang tibagyo ijay, nanang. Nanak ko, amok day ta. Kumusta kan, Cynthia? Anya ti masapol yun, nana. Kumusta ti igadan may? Makabulan ng tinapalabas, sipod nagsaritaan nyo kin ni Helena sukatam. Ngam aging gaita kat awan matlatta. Dinamagyo ka di iti anak yun, no imanugotak, nana. Ay rumbang lang asukatam dayjay, tasi katilas tats. Di mo inaiwanan, iso ana purda. Adamot lang basol yung. Di yu imay innala dito'y balay. Amok ah! Inggagara yu dayta tapno masukatan iti baraw ti daan nga igadan yaw. Na, si kapay lang ti kasta ti panagsasaw na kanya kita. Da kamay tinagpabulawd, da kami pa itadabasol na. Kasla di kay makimismisamot na. Maday ti tabas ti dilayo. Lucas chapter 14 verse 11. Kunana ijay. Tama ipababanto ti amin amang itanok iti bagina. Ket may tanok to ti amin nga agpakumbaba. Kunana. Anya? Isuada kayo. Tanangan niyo ti panagsasauyo. Na nga tulaunay mo, ti panagkita yu iti bagbagiyo. Ay, mabusurak man iti dayjay a Cynthia. Apay, nanang. Anya ti imbagana kada kayo, aya.
Sinaludsod ko lang no adda isukat na iti igadan tayo. Ngam Lucas chapter 14 verse 11. Kung kuna nakiday, Makapakatawa kayo umot nanang. kati sumag. Iti anya kano ang makagapo nga ibaga na ti kasta kada kayo nanang. Apay, badbad da kanyo ay ati kinatao na? Awan mati below the belt nga insawang kaw. Nasda awak laeng, ta Bible verse matan ti rumrumwar itingiwat na. Oo, nayan ayan nanang. Anya lakit di. Makapakatawa mo tayo di amari sincha nanang. Nay, apay ti kumare manak ka. Nag-post iti Bible verse iti Facebook nanang. In-post naman ang timbaga na kada kayo. Ah, ay sigurado ada tao ti paspasagidan na. Feeling victim manan ati kumarik ita. Ay, nagadunga ammo day di atao. Iraman na pa yun ti Diyos iti kalukwan na. Day tangarod nanang, imbes nga agpakumbaba, isupay lang ti post a post iti kasta. Inton sumarunaw, di mon ipagpabulod dagiti gamit dito'y balay. Datayo ti awan usarin na, no di da isublay ti bulbuludon da. Apay anya di bagbagan ni Nanam Irene, imbasaam kanumag iti Bible verse. Nagistorya day jay abakit kada kayo, tatang. Ay saan, nadamag ko lang kadag iti kaarupa tayo. Adda ka didakas iti imbagak, tatang. Na, hapay mo takas na ti bagbagamaon kanakwada, kitsi ka ti adatraso na. Win tadi damat tanangan ti panagsasauda, tatang. Ammo manakaw, basol mo na jay, agpakumbaba ka kami na. Sana kasta nga iraman mo pa ilang ti Bible verse. May parbeng nga raw, tikas di pa nagsasauda kanyak, tatang. Ammo, tugalay manakaw. Sigurado nga dahin sawang mo adakais. Isu ako nam amaday ti panagsasaudak ka. Talaga mat ngamin anangato ti panagkita da iti bagbagida, tatang. Para igadan laong? Ay talaga amasardaking ka, ano kasta ti panagsasaom anakaw. Muray asino mo ta? Anya laki iday. Bakit? Pang-aasim man. Apay manan? Ibaba man ti pride mo. Agpakumbaba ka mo ta. Anya manan tinangag mo di tadalan? Ada manan nagipulong kan ka, iso akasta ka. Anya jay bagbagam kan ipupos mo kano iti Facebook a Bible verse. Ang mapagmataas kun kunam kanumay. Anya kumaita no nagiposak iti kasta. Oray di mo ibaga, amok ada Helena ti patpatamaan bakit. Imbis sa sulbaran ti parikot, iti nagbaitan niyo iti kumarem. Saan? Taday ta agpus mo iti Bible verses ti pangpangrunam. Nagrigat nga ron akasarsarita dagi jay lakay. Hindi ka man naging dadalo si Kasintya. Anya lakit din na ya. Isuda tinarigat akasarsarita, wano si ka, tinapray. Dituyak pa'y man amaki kape, tatang. Lay, apay ka day anakaw. Masara ko iti anak yung tatang. Anya manan tinarami iti day taasin tiyaya. Nagsinungbat kami man ni tayo, tatang. Kasanumot ngamin, natangkan ti ulo na, narigat ang mabagbagaan. Ay, oray siya. Kinasaritak mo lagi tay. Kit madlaw ko, ngaging gaita kit nangatong ti pride na. Simple lang matiparikot na tatang. Sukatan na lang ti igatan tapno malpason ti saritaan. Yaka mo na niya't aramida kita sa awak tatang. Makaumamutan ni kasing ugali na. Na pride law na Di na among akseptaran ti bidot na. Numabagbagaan, ti adday ti panunot na, kat maagrabyado, oray saan mo.
Ay, pasensya kayaw, ni tinaramid ti anak ka. Helena, Awan basulyo tata. No adaman ti rumbang ang makisarita kanta kami ni Mari Cynthia dayta. kanayon mi mo't apagbagaan. Ngam no daduma, agpatanggan mo't. Maawatan kayo tata. Amok ti ugali ti kumari. Di kay badanagan, balasang ka. Kasaritak man ang ti anak ka. Sukatan na, no niya man ti rumbang, sukatan na kada kayaw. Agyaman ak unay tata. Agyaman ak tadiyo konsensyan ti dakas nga aramid ti anak yo. Kinapudno na. Saan mi kuman nga ipasukat nga maasar kami takas mo ti panagsasauna. Mapankansa mo't ijay sindraw, Cynthia anak ka. Un tatang, apay ka din. Kita am tuman no dala ko na nga igada ni jay. Tagumatang ka. Isagana ka ti kayaw. Apay paylaang tatang. Anya paylaang ti pagbanugan niyo. Nabayag pima na nga gururay dahil na. Agbain ka mo't ahanak ka. Sukatam ti igada na pinirdaim. Nukas jay laang ti panagsasauda ay uray sa anon tatang. Anya laki din na yahanak ka. Siyempre, naasar na mo't tinaking ka. Tay kanayon ko ngay bagbaga. No sikat at datraso na, agpakumbaba ka. Di ka ag-feeling victim dita. Sukat akong tigadan niyo na rin. Ay na, agyaman aklaunay nakaw. Adamanan mausar inton November. Ay, pasensya kayo na no nabayagan nana. Okay laeng. Tinapatagkat na sukatan mo laeng. Kun sapay la kumaat, napakawanak nana. Dakas dagitin sa usawang ko, di kalabas. Pakawanan ka. Ngam di mo kuman ulitan ti kasyeng inaramid mo. No si ka tinakabasaw, agpakumbaba ka. Saan aday taagbiro ka iti Bible verse nga ipusmaw. Saanin maulit nana. Amo kabidot ko dayjay. Kasta agpakumbaba ka nakaw. Saan aday taagbiro ka iti Bible verse nga ipusmaw. Ay, saanin maulit nana. Amo kabidot ko dayjay. Neng, ada ka maggaya Mari Cynthia. Ay, uwan mare. Iyag ko ti kasukat ti igadan niyo, adi nadahil ko. Indilit mo matlangan, ti post mo, maipapaniti day nga igadan, Mare. Dapat ti inayon-nayon mo, Bible verses. Ay, uwan mare. Iindilit kong dayjay. Ay, pasensya kayo manan Inton sumaruno, no addan man basol mon, makisarita kay tinasaya at Mare. Saan akastang agbiro kay ti Bible verse amang suporta iti kalukwam. Iraman mo pa yan ti Diyos, Mare. Wan nakong, no si ka tinakabasol, di ka agbalin a feeling victim. Nasaysaya at no agpakumbaba ka. Iti kasta, saan a madadaal tinasaya at alinnangan. Uwan nana. Bidot ko dayjay nga inaramid ko. Sorry manan. Saanan maulit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.